All Assam Tribal Students Association pays homage to Ru Samson singing team. Good morning and welcome to Karbi Anglong Live. I'm Jirbon Kilingpi, bringing you news for this morning, and now the news in detail. Timber smuggling continues unabated from Dolamara Forest, raising serious questions by the public on the ability of the Forest Department and the Karbi Anglong Autonomous Council Forest Board Chairman. In the latest development, 7 teak trees have disappeared from the forest in 2 weeks' time. Our correspondent has sent us this report. The rampant and unabated smuggling of timbers from the Dolamara forest area under the Northern Range Dolamara under the Duarbogri MAC constituency has become a cause of serious concerns among the local people, as the forest department has not been able to check the illegal smuggling activities. The smuggling of teak timber took place on Sunday night, on the day forest personnel of the area have been requisitioned by the department to drive back rhinoceros towards Kaziranga National Park, from where it had ventured out and entered into the area. The timber smugglers seem to know the perfect time to carry out illegal work of smuggling out the trees out of the forest in the absence of any personnel posted in the area. According to locals, altogether 12 teak trees have disappeared within 2 weeks. During the visit, the forest officials told Karbi Anglong Live that only 2 personnel have been posted there, which is not adequate at all, and they do not have any vehicle for patrolling. However, the forest personnel said that they were on duty on Sunday night, which prevented the smuggling out of any timbers from the forest under them. खास की पुराम चाहिए कि मैंने इंस्टाप आवे किन इंस्टाप पोजीशन आवे किन नॉन तानी तो माहिनी बेट मास्टरों ले नंदो लान बांग थोबे लो नितम ता पतवी ड्यूटी जबांग थांग के लॉन्ग दो लो हमारा बॉस इंडिया टेंग दे मैंने इंडिया जंगू पर खबर तो सिंह तुम के लॉन्ग दो लो है Kumala naท่านถึงกันหัวขบวนกัน नो मैंने तो reliable source आमनित दो हाल से आता मैंनेถึงพี่จงหูยังลิงดูแต่สิ่งตุ่มแก๊สลงกินดูซิมีผลสิ่งตุ่มจะบังทางตัวแก๊สลงนั่นแหละสิตาระดับพิ้งลงมางานจุยติงกุบการีเอาไว้แล้วเป็นนารุปัตตันตัวมาสิตาบางวันจะสิ่งตุ่มแก๊สลงจะบังทางตอนมันพี่บางพี่จะแล้วมันจะปนลงเดินเลย The tree stump, or the small remaining portion of the trunk with the roots still standing from the spot, suggests that the teak trees had been cut down with excess. The recognizable modus operandi forest mafias would first be to take off its skin with a machete and leave the forest to die on its own before they are cut down according to their sizes and make it ready for its transportation. Meanwhile, KSA Kaziranga District President Santosh Rongpi expressed his dismay and anger over the failure of the Forest Department, Forest EM and local MAC, who is also the Forest Board Chairman, in protecting the forest. Further, the students' organization leader alleged that ACF Prahalat Crow is involved in the timber smuggling activities in different capacities and warned the forest official to perform his duty well and check the illegal smuggling of timbers, which are carried out day and night without being detected or caught all the time. Further, suspicions of a link to the smuggling has also been raised against another master role staff of the Forest Department, allegedly appointed by ACF Prahalat Crow. আপোনাৰ কি নাম আছে মই নমলিয়াপ্ত আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা ইয়াত কৰি আছে এতিয়াতো মোৰতো 13 চলি আছে 13 বছৰ তো আপোনাক কোনে চাৰ্জ দিছে যে আপুনি ৰেগুলাৰ নেকি ৰেগুলাৰটো নহয় মই ক্যাজুৱেল হে মই মাৰি আছো কেজুৱেল তো আপোনাক কোনে চাৰ্জ দিয়া হৈছে এইটো আমাৰ ভিতৰ পিছৰ আছে এচিএফ ছাৰ কাৰণে মই ইয়াত আছো তো এইটো ঘনে ঘনে মানে বাৰ মানে চুৰ হৈ আছে সেইটো আপুনি কি ক'ব এইটো বিষয় এইটো বিষয়লৈ এতিয়াতো আমিতো কিমান ঘূৰি থাকিম ইফালেও যাব লাগে ঘৰ ওলাইছে ইফালে যাব লাগে ডিউটি আকৌ ৰাতি আকৌ আমাৰ গাড়ীও প্ৰব্লেম গাড়ীও নাই আচ্ছা আজি ৰাতি যে হেৰি গছটো নিব পৰা নাই বৰ্তমান কিন্তু আপুনি ভাবামতে সেইটো প্লেন্সৰ পৰা হ'ব নে এইটো হিলছৰ পৰা হ'ব চুৰবিলাক এতিয়াতো আমিতো ধৰা হ'লে স্পটত ধৰা হ'লে প্লেন্সৰ বা হিলছৰ বুলি ক'ব পাৰিলোঁ হয় এতিয়াতো আমিতো ধৰিবই পৰা নাই বৰ্তমান জেগাতে গছকেইটা পাইছোঁ সেইটোৱে আৰু আমাৰ The KSA Kaziranga District President has urged upon the concerned department and authority for tough decisions and to launch strong action on the ground to stop the gradual disappearance of forest cover, which would ultimately affect the local population, wilds and the ecosystem.
segun kang hu ephoi chot kali phoi ni chot kali bon batai la so puthana tum students organization ben pilo pujige ni tumben la bangsu putha ki puji alam bang la puin lo je forest board chairman ta ni tum dak dubar baguri long sidu sita alang li duty je klem kli la pen ke dak isia range arrange the dung arrange tu ni tum telo mora long sita la so arrange along kupulo dak duty ki pi dak bahini we bid officer la pen forest guard inut we tang te la tum bang kwansi ko wadun po ni jase met pet ki pudai bang ke council dum han je la so reserve ke bang phan la thengpi pa chong huji la pen te theng pa chen je phan tong alang tum la so reserve ki biluma la bang si nili kar ju dam kang tu tang te theng pa chen je phan mane phan thengpi a hem phan pa chi pon je phan tong ki claim chot puluang te la so reserve bang bi bedat si ke melo kar bi autonomous council bang kar bi autonomous council bang ta la si nili athepi pudam je bangke alang li forest board chairman do ko bangke clearance pulu lang te alang li ki kom nai ta bangkep bangkre po dak do nang ji tangte dak bangkre po ko lo bahini vet anta charge ki pia long pu hi rang sali ta lang hi pu ka ko jan ta lang tangte la so bid officer ko ansi lang un po acha nali tum ko chini te rong kwan lo ke pakrep la rong kwan lo mane la so tang bong rong kep rong krenia thing pi bang krep lo to we heta rong proxy thing pi ke sugun a thing pi hu polo la pen chu kidam tang a post da me hoptai si ne prang bang ta hala chu pen lok pu hala ta rong pho chu pen lok si ki pi tang te chu pen pi pulong ta na lu pulong te la ke kumat lo lang te alang tum isi forest pen ta alang tum ta apori pi ason si man de lo je dak ka pachong hu apori pi la pen consilven ta me dak alang tum bainong ki vek amune tum han dak na paklem nun de da joine si pini dak lasona chiplang nang ko lo je thoi sor si bisi ke dak ke thengpi da na chonghu theng da nang gen la ke akdom ani wanglo a hu oi chuan pin la theng gen ta la forester khang de ma ma en long ma forester jo theng en long ma forest jo bang ke hok pet pu bang ke akiti atheng mentun ningkan si bam patai si hini en long ji sida akire ngatheng pi bang ke pilong le la pen akiti theng sita me baroma bang ke ningkana kang thim 24 gonta bang ke enong le te no ani wang si ke en la tum ke da ke ani wang si ke la ben theng kereng ke na hu ko chu la hai alam dale tum chini ma la ke hok lo theng ke na hu oi chu bang ke nili tum thek dak lo la pen an nang li tum na thek dak lo la so channel hoi ben ni pudai pu bang ke theng ki en ta non mat ke pu phan gali khai bu phan gali i tum kar bi tum le no bang khai le no sita la so forest long bang ke baroma bang ke into nang pu baroma theng ke na bang ke la bang sini li da bi pi la pen non mat forest ye ma bang ke kar biang long cm tulem rong hang alang li non mat la so decision bang ke nang ji je non mat stop nang to ning dak stop we pin la si la so stop we de report non mat de bangke bangkre pole bu peta bid officer bang thom pe bang pi do nang da arona tengte inura bid officer long bang on guard do nang ji forest guard do nang la ta ki kom nai da bang pri bang pho guard do nang tangte la so a guard ka ve la so a bid officer ka ve a joine lo la pen prolat kro alang li ke da in charge lo alang li ke isef lo da isef lo sida alang li ke chi bang da thek long le alang li ke difu ben si da nang lang chot difu ben dong dak duty nang chi klem lo ma la si difu ben ke duty nang chi klem le alang li ta da ka range dong do nang ji la pe alang li ajara kam ki claim sa me pa beng hoy la dak pha je non hem le kim alang hem kim non hada office kim la so office ta me ningkan phone ningkan trok lo pinier ni ta patang te alang li ki do je lam bal lo hala hem ta chi patang te plus bang ke alang li dak theng pi rong man ke rai komi gelo theng pi ban si alang ke la chojor ban si alang li ko nali tum ka munthi teng ko pine ka chirap dun do son ma neli pudam dak ji je ka chirap dun do joine si towara rai ta theng pi pilong poblo kali pute jo bang thang ke theng pi na lo sini theng ke en la hai ke kosom si claim long po la bang si neli ke pudam dak ji je ka chirap dun do forest tum da chirap dun do forest department tum ta la pen ke nili pudak ji council ben ta la so bang ke aho wang pidelo na tum nang ling hang ling claim la son si alang li tum pudelo apo si ning duk pik nili la so thing pigang hu is da thema li tum
Chipunang environment phansta me dunang ji pusi aprang hut 1985 along pen 85 86 long pen Karbi Anglong ta itum ta forest sibina puha su pen matha damlo pulong te non kala hai forest bangke je hala su ki e kachi paduk forest department sort department tum pen si elo sala su e chi paduk pini bangke bang phan ha kumat ni apalong achi kim i mane business ki claim ila pen sa hem tola kachi kim i la so posi ni duk de la so bangke Arjison Rongpa report from Dolamara for Karbi Anglong Live. Like many other organizations and institutions in Karbi Anglong and West Karbi Anglong, the great visionary and reformer Ru Samson Singingti was remembered at Guwahati by the All Assam Tribal Students Association. The accounts of the life of Ru Samson Singingti are an inspiration to the present-day revolutionaries and people involved in the making peace and unity. It is only because of the sacrifices and hard work of the great leader that Karbi Anglong was born and Karbis got their home district. On his 73rd death anniversary on Sunday, the All Assam Tribal Students Association organized a small program at Lakhara, Guwahati. It was chaired by the president of AITSAA, is Sunil Kumar Teron, under whose initiative the program was organized. Among the invited guests who attended the program were renowned Karbi writer and Karbi Lamet Amai AGS Joysing Tokbi, Boro writer Rotneswar Basumatari, and Saranan Diori and social worker Dayaram Kathar. All the guests spoke at length about the life of Ru Samson Singingti. Organizers stated before the media that Ru Samson is not only a leader of the people of the hills but also for the whole state. They shared their feelings that it is unpleasant to find no commemorating statue of the great economic and political reformer in Guwahati or other towns of Assam except in Karbi Anglong. কাৰ্বি সকলৰ কীৰ্তিস্বৰূপ শ্যামচন টিংটিৰ তেখেতৰ সংখ্যক মৃত্যু দিৱস আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এই আপাহতে আমি শ্যামচন টিংটি য'তেই নাথাকক তেখেতৰ সুখ শান্তি কামনা কৰিছোঁ। আৰু কাৰ্বি সমাজৰ বিশেষকৈ 1951 চনতে কাৰ্বি আৰু ডিমাছাসকলৰ কাৰণে স্বায়ত্ব শাসন আৰু 6 শিডিউলৰ যিটো চিন্তাধাৰাটো প্ৰথমবাৰৰ পৰা তেখেতে আনিছিলে। আৰু এইজন মহান ব্যক্তিয়ে অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামতো যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই আহিছে। গতিকে আমি তেওঁৰ যিটো কীৰ্তি তেখেতৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সংৰক্ষণ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আজি ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসেৰে আজি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই আপাহতে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, শ্যামচন টিংটিৰ কাৰণে একো উল্লেখযোগ্য ইয়াত একো স্মৃতি নাই গুৱাহাটীত বিশেষ বা অসমত। এনে পাহাৰত আছে কাৰ্বি আংলঙত, কিন্তু শ্যামচন টিংটি কেৱল কাৰ্বিসকলৰ লিডাৰ নাছিলে, তেওঁ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লিডাৰ আছিলে। ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক হিচাপে ইণ্ডিয়ান অথৰ ইকনমিক ৰিফৰ্মাৰ হিচাপে তেখেতৰ নাম আছে, অসমৰ একমাত্ৰ ইকনমিক হিচাপে। গতিকে তেওঁক যিটো শ্ৰদ্ধা ভক্তি দিব লাগে অসম চৰকাৰ আমি দেখা নাই। গতিকে অসম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত অলপ মনোযোগ দিলে ভাল পাম। আৰু আমি সমগ্ৰ অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী সকলো মিলি এইজন মহান ব্যক্তিৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। Earlier, several competitions were organized for the school students. A short cultural function was also held at the end of the program. Nituraj Ronghang's report from Sonapur for Karbi Anglong Live. Those were the top stories for this morning. Thank you for watching Karbi Anglong Live and have a great day.